இலங்கை சந்தித்த அனர்த்தங்கள்ல மிகப்பெரிய ஒரு அனர்த்தம் என்று சொல்லிச் சொன்னால் இந்த அனர்த்தம் தான். Has faced difficult times, natural disasters, damaged places, lost homes, and the heartbreaking loss of many lives. But our nation is strong and we are rebuilding. இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் மக்களினுடைய அதிகாரத்தை மக்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஜனாதிபதி என்று மக்கள் புகழாரம். ඊර අවශ්‍යතාවය සඳහා අවශ්‍ය ඇස්තමේන්තු ටික හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ පාලම් දෙකක් ගැන. සර් ඒක දැන් මේ වෙනකොට හදලා ඉවරයි. පාලම් දෙක. ඔව් අද දවාලි වගේ ඉවරුණා සර්. ඊළඟ එක ඔය මේ මොරගහ කන්ද වැල්ලේ වෙල කියන එක. ඊයේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම ඇවිල්ලා බලලා කියන්නේ ඒතර බෑම්මකුත් බඳින්න ඕන කියන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය හැටියට කිව්වේ නේද? දැන් අපිට ඕනකම තියෙන සාමාන්‍ය ක්‍රියාදාමය තමයි ඕක. පාරක් කැඩුනා නේද? ඕගොල්ලෝ ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවක් හැදුවා, ටෙන්ඩර් කෝල් කරා. ඒ ක්‍රියාවලියම අවසන් වෙන මම හිතන්නේ මාස 3-4කට වඩා යනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක ක්ෂණික මෙහෙයුමක් හැටියට කරන්නනේ. අපි බලය දීලා තියෙන භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ මිලදී අරගෙන RD එකේ තාක්ෂණික සහාය දීලා අපේ හමුදාව සහ නේද? එහෙම යෙදුවොත් අපිට තෝරාගත්තු පාරවල් ටික ඉවර කරන්න පුළුවන් නේ. අතයි නේද? දැන් දවස් 10යි. තව දින 7ක් කියන දවස් 17ක්. මේකෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දිනින් දින අඩු කරන්න පුළුවන් ජනාධිපතිතුමනි. පාරවල් නෑ. මේ එක තැනකට යන්න බෑ. ඒක හදලා දෙන්න බැරිද ඔයගොල්ලෝ? විවෘත කරේ. ඒතකොට අද එකට විවෘත කරේ. කියන්නේ අද පෙරවල් පසුරු එකට විවෘත අද යන්න කරේ. පුළුවන්. අපේ සේවකයන් තමයි ඇත්තටම දැන් එක දිගටම දින 7ක් 8ක් රාත්‍රී නොබලා එහෙම සතියක් කරගෙන යනවා. මේක සතියක් යවන්න වැඩි. දැන් පාර හදලා තියෙන්නේ නා. අපි පුළුවන් ඉක්මනට මේක රේෂෝ කරමු ජනාධිපතිතුමනි. තීර විසඳුමක් හොයාගන්න ඕනේ නේද? ආයෙත් එන්ට යනවා. ආයෙ වැස්සක් ආපුවාම එනවා. ඒක තේරුමක් නැහැ නේද? දැන් අපි දිසාපුතුමේ කෙනෙක් ඉඩමක් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. ඉඩම හොයාගත්තම අපි සල්ලි තවන්න. එතන ගෙවල් ටික හදාගන්න. මට කියන්නකෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. අපි ඒක විසඳලා දෙන්න. අලුත් ගෙදරකට යන්න. සර් මීතලාවට යන්නත් පුළුවන්. ඊයේ අපි ක්ලියර් කරා. හා? මීතලාව කියන්නේ සර් මේ කුරුඳුවත්ත ෂෙඩ් එකට යන්න ඕන. ඊයේම ක්ලියර් කරා. යන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන්. මන්ත්‍රීතුමි යන්න පුළුවන්. මීතලාව? යන්න පුළුවන් ජනාධිපතිතුමනි. සර් අපි මේ ටික ඊයේත් මම ඉතින් වැඩේ තියෙන කෝඩිනේට් වෙලා නැහැ නේද? පෙට්‍රෝලියම් එක හිතාගෙන ඉන්නව නේද? CPC එකකින් ඉඳලා යන්න බෑ කියලා, RD එක කියනවා යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාගේ වගකීම තමයි පෙට්‍රෝලියම් එකේ මේ පෙට්‍රල් සෙට් එකට තෙල් ටික ගිහින් දෙන එක. එතකොට සැපයුම් මාර්ග අඩපණ වෙලා තියෙනවා. ඒවා බල නිරන්තරයෙන් කතා කර ඉක්මනින් කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලමින් එහෙමනේ කරන්න ඕන. පොලිසියේ වැඩිම වැඩ තහනමට ලක්වුණු යුගය වෙනවා නම් මේ යුගය. අපි අනෙක් සියලු නිලධාරියන්ට කියන්නේ වහාම එම ජාලයෙන් ඉවත් වෙන්න. ඔබට ඔබගේ රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය, ඔබගේ යුනිෆෝම් එකේ ගෞරවය, ඔබගේ තනතුරේ වටිනාකම ආරක්ෂා කරන ඉදිරියට යන්න. එසේ නැත්නම් වහාම මෙම කාර්යයන් ඉවත් නොවුණොත් අපි ඉවත් කරනවා. සියලු සහාය සපයන රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීන්ට අපි කියන්නේ වහාම එම ක්‍රියාදාමයෙන් ඉවත් වෙන්න. කවුරු හරි හිතනවා සංගවිලා කියලා නේ, සංගවිලා නේ. අපි ඇස් ඉදිරිපිට පේනවා මේ සත්‍යය. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාටම කියන්නේ වහාම ඉවත් වෙන්න. ඊළඟට තිබෙන්නේ මේ මද්ද්‍රව්‍යවලට ලොල්ලුණු අයට. දෙමව්පිය දන්නෝ, අසල්වැසියන් දන්නෝ. අපි කියන වහාම ඔබ මද්ද්‍රව්‍ය පරිහරණයෙන් ඉවත් වෙන්න. අපි ඔබ බලාගන්න ලෑස්ති. අපි බලාගන්න ලෑස්ති. ඒ අපේ දරුවන් තනියම ගත්තොත් ඒ දරුවෙක් කිසිසේත්ම මේට වගකිය යුතු නැහැ. අපේ රට, අපේ දරුවන්, අපේ සමාජය මේ ඉතා කුඩා කල්ලියකට ගොදුරු බවට පත් වෙන්න ඉඩ දෙනවා නම් අපි කවුද? අපි කවුද? සාමාන්‍යයෙන් ගම්වල කියන උන්ට ගියපු රට කියලා. මතක තියාගන්න මේක උන්ට ගියපු රට නොවන බව. මේ ව්‍යසනයට එරෙහිව තනි පුද්ගලයන් මොනතරම් අභිලාෂයක් තිබුණත්, තනි පුද්ගලයන් මොනතරම් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණත් තනිව මේක කළ නොහැකි. රජයකට පමණක් බෑ. පොලිසියට පමණක් බෑ. අපේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට පමණක් බෑ. මේ සඳහා සියලු දෙනා එකතු වෙන්න. අපි ෆිෂරිස් බලන්න. මේ ගම් අතුර ආපදාවට ලක්කුණු ෆැමිලිස් කීයක් වගේ ඉන්නවද? තරව අඤ්ඤයට 72 මීන කුළුම්මංගලලා තරපට. ඒතර ඒගොල්ලන්ට වෙන ආධාර ක්‍රම වලින් ආධාර ලැබුණේ නැද්ද? එලා මේන්ට සම්බන්ධமான උදව් තරංග නඩයි කවෙන්න. අපි මෙහෙම කරමු දැන්. එකක් මේ කුණාටු තත්ත්ව හේතු කොටගෙන යම් දින ගණනාවක් ඒගොල්ලන්ට මේ දීවර කටයුතු වල යෙදෙන්න බැරි වුණා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම ඒ කියන්නේ මේ තත්ත්වෙට. ඒතකොට අපි තුමු සති දෙකක් වගේ කියලා අපි හිතුවොත් නේද?
ඒකට අපි යම් ආහාර පැකේජ් එකක් දෙන්න ඕනනේ. අපි යම් වියලි ආහාර පාර්සලයක් ලබා දෙමු. අපි ඒක එවන්නම් විශ්වපතිතුමා කතා කරලා අපිට කියන්න ඔච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා අපි ඒක ලෑස්ති කරලා එවන්න. සතියකට හෝ දින 10කට සරලන ආහාර පාර්සල සකස් කරලා බෙදමු. ඒකනේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ මෙතන තියෙන්නේ. ගම් වතුරට හානි වුණු අයට අර අපි ගම් වතුර සඳහා දෙන ආධාර වලට ඇතුල් වෙනවා. නමුත් මේගොල්ලෝ කුණාටුව නිසා මේගොල්ලන්ට මුහුදු රස්සාවේ යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ආදායම් මාර්ග අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ට අපි වියලි ආහාර පැකේජ් එකක් එවන්න ඕනේ. අපි ඒක කරලා දෙන්න. අපිට අවශ්‍ය ඩේටා ටික එකතු කරගන්න දෙවනේ ලබා දෙන යාන්ත්‍රණයක් හදලා දෙන්න නේද? අපිට එන් අපි හදලා අපි ඒක ගෙවන්න. බොහොම ස්තුතියි ජනාධිපතිතුමා. நன்றி. இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா, எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாமர சம்பத், நல்லமா புகழ் சாமர சம்பத் அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்தை முதல் தடவையாக, அதுவும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களினுடைய இந்த செயல்பாட்டை சிலாகித்து பேசியிருக்கின்றார் என்பது உண்மையிலே ஒரு பதியப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம். இந்த அனர்த்தத்தில் தாய்நாட்டை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் மேற்கொண்ட சிரத்தையானது வரலாற்றிலே பதியப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம். මේ මොහොතේදීත් මාතර අය බදුල්ලට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ගාල්ලේ අය මහනුවර ගිහිල්ලා ඉන්නවා. කළුතර අය නුවරඑළිය ගිහිල්ලා ඉන්නවා. හම්බන්තොට අය උත්තලමට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. කවදාවත් තමන් ඇවිදපු නැති පාරක අනාගතේ කවදාවත් තමන් ඇවිදින්න අපේක්ෂා නොකරන පාරක් උන් සුද්ධ කරමින් ඉන්නවා. තමන් කවදාවත් නැවතු මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස උපයෝගී කරගන්න ඉඩක් නොලැබෙන බස් නැවතුම් පොළ සුද්ධ කරමින් ඉන්නවා. இந்த அனர்த்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அனர்த்தத்திலிருந்து மீண்டெழ வேண்டும் என்பதற்காக எல்லோரும் களத்திலே குதித்தார்கள். அது இன மத மொழி பிரதேச வேறுபாடுகளை எல்லாம் கடந்து எல்லோரும் களத்திலே நின்றார்கள் என்பதுதான் யதார்த்தம். ஆனால் இதிலேயும் விசேஷமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், முஸ்லிம் இளைஞர்கள் பிசிக்கலி, அதாவது நேரடியாக சென்று இந்த துப்புரவு பணிகளில் ஈடுபடுற விஷயத்தில் அவர்களினுடைய பங்களிப்பு மிக மிக பெரியது, விலை மதிக்க முடியாது. இது நான் சொல்லவில்லை. அங்கே அவர்கள் களத்திலே நின்றபோது மாற்று மத சகோதரர்களால் சிலாகித்து கூறப்பட்ட விடயங்கள் இவை. ராஜாங்கனில் இருக்கிற நீலபெமையில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஏரியா ரொம்பவும் தண்ணியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சதை கொலெக்ட் பண்ணதில் ஒரு பங்கை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ கொண்டு வந்து அல்ஹம்துலில்லா நொச்சியாகம ஊர் சார்பாக நாங்கள் எங்களால் என்ன செய்யலுமோ அதை செஞ்சுருக்கோம். ஸோ அதுக்கு இங்கே உள்ள ஒருத்தர் இதில் பேசணும், எங்களை தேங்க்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எங்களுக்குரியது இல்லை, எங்களோட ஊருக்குரியது தான். ஸோ நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා මේ අපිට දුන්නාද. අපි අසරණ වෙලා ඉන්නේ ගෙවල් නැතුව. මේ ගෙවල් ඔක්කොම ගිහිල්ලා බඩු නැහැ. ඒකට ගොඩක් පිං. ඇත්තමයි අසරණ වෙලාවට මෙහෙම පිට වෙන එක ගොඩක් පිං. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. Thank you. ஏன் பயப்படுகிறாய் எதிர்காலத்தை பற்றி? இது எழுதப்பட்டு விட்டது உன்னுடைய வாழ்வாதாரம். எதை பெறுவாய் என்று, எதை இழப்பாய் என்று. நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதை நோக்கி நகர வேண்டியது மட்டும்தான். சோகம் வந்துவிட்டால், கவலை வந்துவிட்டால், இழப்பு வந்துவிட்டால், பிரிவு வந்துவிட்டால், இருட்டு அறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு கண்ணீர் வடிப்பதை விட கிளம்பி செல் வெளிச்சத்தை நோக்கி. உனக்கு பெற இருக்கின்ற அதிசயங்கள் ஏராளம் உன்னுடைய எதிர்காலத்தில். அதை நோக்கி செல் என்பதுதான் இறைவனும் இறை தூதரும் நமக்கு காட்டக்கூடிய வழி. பேர்வலையில இருந்து அவ்வளவு சகோதரர்களை கேட்கிற டைம்ல இறக்கினவங்க வேலை செய்யறதுக்காக அவங்க பேசுறாங்க. இப்ப போட்டோட புதிய போட்டு தான் அதிகமா இருக்குது. பழைய போட்டு ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் ஒரு வருஷத்துல மாத்திடுவாங்க. புதிய போட்டு எல்லாம் அல்லாட கிருபா போட்டு மண்ணா போனா பரவாயில்லைன்னு நினைச்சு கொடுத்தா ஏற்றுவாங்க. அந்த மக்களை எப்படி சரி பாதுகாக்க மனுஷன். அந்த நேரத்தில் மலைக்கு நனைஞ்சு தான் நேற்று நாங்கள் போட்டுல மிரா விடுறாங்க. அல்லாட கிருபங்களால் வேண்டி ஒரு முயற்சி செஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வராம அல்லாஹ் தாலா பாதுகாத்து வைக்கட்டும். ஓகே ඇත්තට අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. අපිට ජාති ආගම් ભેද නැතුව අපි සිංහල ඒත් මේ අපි ආපදා වෙච්ච වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ කරන මෙහෙය ගොඩක් වටිනවා. අපිට ගොඩක්ම අය මේ පල්ලියෙන් මුස්ලිම් අය තමයි අපිට කෑම දුන්නේ. අපි ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තට මේ මෙහෙය කරන්න
එතුමට පුත්තලම කිව්වා නේද? කල්මුණේ. කල්මුණේ. ඒගොල්ලන්ට ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න ඕනේ ගොඩාක් මේ වගේ මිනිසුන්ට උදව් කරන්න. ரொம்ப நன்றி சாமான் வந்ததுக்கு நன்றி பார்க்கல கிடைக்கணும் ரொம்ப எல்லா கடவுளுக்கும் தேங்க்யூ අපි තේම තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ කට්ටි මේ ගොඩක් තියෙන අපි දැන් ගොඩක් උදාහරණ ගන්න හරියට. හරි මේ දාහර ලස්සනයි ටයිල් එක බලන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕන රටේ. මුස්ලිම් දෙමළ සිංහල කියලා නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ. உண்மையில் இந்த அனர்த்தம் நடந்து ஒரு சில மணி நேரங்கள்ல ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே சொன்ன விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், இந்த நாடு இருந்ததை விட நல்ல நிலைக்கு வெகு விரைவிலே மீண்டெழும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை நிறைந்த வார்த்தைகளை விதைத்திருந்தார். அதற்கேற்றாற்போல் உண்மையிலே அவனுடைய அந்த நல்ல எண்ணத்திற்கு ஏற்றாற்போல ஏராளமான உதவிகள் எல்லா திசைகளிலும் இருந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் வெகு விரைவில் இலங்கை இருந்ததை விட ஒரு நல்ல நிலைமையை அடையும் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கை நிறைந்த வார்த்தைகளை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூறி இன்னும் ஒரு பதிவிலே சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன். லத்தீஃப் பிலால்.